Kolega Margetiću, da li vi u svojim istraživanjima, da li ste dobili naznake ko je bio nalogodavac ubistva Zorana Đinđića, srpskog premijera? Pa ja sam zapravo kroz istraživanje afere Hypo i istraživanje slučaja Pukanić, ali i kroz neke druge veze došao do određenih dokumenta u slučaju Đinđić. Naime, ja sam već negdje od 2006. pokušavao stupiti u kontakt sa pokojnom Borkom Vučić. Zanimao me prije svega tijek novca iz Srbije, tijek takozvanih Miloševićevih para iz Srbije na Cipar i mogu li to ikako povezati i je li to ikako bilo povezano sa sličnim hrvatskim financijskim operacijama. I tu sam zapravo došao do priče koja puno više drži vodu kao motiv Đinđićevog ubojstva nego ono što danas znamo. Dakle, Đinđić je po dolasku na vlast pokušao držati jedno od svojih predizbornih obećanja, a to je da će takozvane Miloševićeve pare vratiti u državni budžet Republike Srbije. I naredio je istragu takozvanih ciparskih para na Cipru, u ciparskim bankama, na tajnim računima u ciparskim bankama. Za to je zadužio, uglavnom, dakle, istragu je vodio Mlađan Dinkić. Sa Mlađanom Dinkićem je tamo putovao i tadašnji ministar Velimir Ilić, ali u nekoliko navrata je putovala i sama Borka Vučić. Iako Dinkić danas tvrdi da tamo nisu nađene neke velike pare, da tamo nisu nađeni neki računi i da nisu otkrili ništa kapitalno, to je zapravo čista laž. Ono što je Dinkić otkrio na Cipru, a za to je meni dokumente dala pokojna Borka Vučić, je upravo suprotno. Dinkić je otkrio, ajmo reći, jednu od najprljavijih tajni ratnog Balkana. A to je zajedničke financijske poslove Miloševića i Tuđmana u sred rata u kojem su se ljudi ubijali. Dakle, zamislite kad najednom otkrijete da u sred svih ubijanja, paleža, raseljavanja, iseljavanja, protjerivanja, svega onog što nam se svima događalo, ta dvojica vođa, srbijanski i hrvatski, ta dvojica warlordova, gospodara rata na Balkanu, su imali zajedničke banke i zajednički pljačkali te dvije zaraćene države na zajedničkim računima. Dakle, u tom trenutku... Koliko je novca to riječ? Da li imate takva saznanja? Iz Hrvatske je izvučeno tada oko 50 milijardi eura u današnjoj vrijednosti. Iz Srbije se procjenjuje da je taj iznos bio otprilike tu negdje između 35 i 50 milijardi eura u zajedničkim operacijama sa Hrvatskom. Dakle, sve ukupno 100 milijardi eura na ovaj ili onaj način. Dakle, radi se o novcu i vrijednostima izvučenim ili iz zajedničkih poduzeća, ili iz poduzeća u tim državama, ili iz samih državnih proračuna, ili pak, recimo kao u slučaju Hrvatske, od novca, izvlačenje novca kojeg je hrvatska dijaspora davala za Hrvatsku, za pomoć. I gdje je sad taj novac? To je ogromna količina. Taj novac je, dakle, kako je taj novac išao? Milošević i Tuđman su 90. godina zajedno dokapitalizirali dvije banke. Anglo-Jugoslav Limited Bank u Londonu i Bank Franko-Jugoslav u Parizu. Zamislite vi, dvojica ratuju. Dakle, njihove vojske ratuju. Oni prodaju ratnu ideologiju svojim narodima da se mi se trebamo braniti, oni nas trebaju napadati, dakle nebitno koga. A u isto vrijeme ta dvojica vođa imaju zajedničke banke. Recimo Bank Franko-Jugoslav, u tom trenutku Tuđman i Milošević drže 50-50 tu banku, imaju zajedničke tajne račune. Znate ko je predsjednik uprave te banke? Bora Milošević, Slobin brat. Isti je slučaj u Anglo-Jugoslav Bank Limited u Londonu. Međutim, i sad novac ide, dakle, preko te dvije banke, preko LHB banke koju isto kontrolirali su Zagreb i Beograd zajedno. Novac koji je zapravo Borka Vučić preusmjeravala na Cipar je samo dijelom bio namijenjen da bi se održao budžet Srbije zbog međunarodnih sankcija. To je bio motiv, barem je tako meni Borka rekla, to je bio njen motiv zašto je pristala sudjelovati u toj Miloševićevoj priči. Jer je vjerovala da radi nešto za Srbiju, vjerovala je da u uvjetima međunarodnog embarga, međunarodnih sankcija, osigurava paralelni proračun koji Srbiji osigurava preživljavanje. Poznavajući Borku Vučić, ne kažem da ona možda ništa nije imala od toga, ali sasvim sigurno nije imala puno. Tako da sam sklon vjerovati u te njezine motive.
Međutim, sav višak para koji je odlazio na Cipar, koji nije bio namijenjen operacijama državnog budžeta Srbije, išao je sa Cipra, znate gdje? Na tajne račune u Zagrebačkoj banci D.D. Zagreb. Jer to možete zamisliti, na skrbničke tajne račune u Zagrebačkoj banci D.D. Zagreb. Te dokumente je meni dala Borka Lučić. Imali vjerodostojnih svjedoka. Iz Zagrebačke banke je taj novac transferiran na LHB banku, ovu banku u Francuskoj koju sam spomenuo i banku u Londonu. Kada su krenule međunarodne istrage, pogotovo u Hagu, Hag je u jednom trenutku su zanimale i te financijske operacije. I Miloševića i Tuđmana, nevezano. Htjeli su znati tokove novca. Prije svega da bi dokazali kršenja međunarodnih sankcija, a onda da bi dokazali trag krvi i trag novca. Klasična kriminalistička istraga. Kada su krenule te istrage, Zagreb i Beograd su se uplašili i naredili da se taj novac sakrije. Znate gdje završava taj novac na kraju? Gdje? Onako kolopatom, sve na jednoj hrpi, da se može kasnije reinvestirati. Kod Hypo grupe. I tu se krug prema vašem još zatvorio tako. Pa evo, dakle, nedavno ja otkrijem da novac koji je kontrolirao Dinkić, evo sinoć sam dobio završne ugovore i dokumente, mala ekskluziva, novac koji je kontrolirao Dinkić kasnije, kad je otkrio te opljačkane pare, je završio na kraju preko Hypo grupe u kupnji mobilnih operatera u Srbiji. Dakle, ja sam jučer dobio ugovore sa Dinkićevim potpisima, ovjerene ugovore, iza kojih stoji Hypo grupa. Teške 1,3 milijarde koji zapravo pripadaju Srbima, koji su trebali pripasti srbijanskom proračunu. Dakle, ratovi su ovdje vodili 90. godina, praktično, ako sam se ja dobro razumio, se prikriju kriminalne aktivnosti, ne znam, državnog rukovodstva Srbije, Hrvatske i drugih zemalja. Pa svi dokumenti... Mislim, zato su se ljudi ubijali. Pa očito. Dakle, novinarstvo je vrlo egzaktno, ne možemo mi pričati priče. Dokumenti koje danas imamo, zahvaljujući različitim izvorima, to dokazuju. Dok su se ljudi ubijali, jedni u ime slobode, drugi u ime nekakvih hrvatskih ciljeva, srpskih ciljeva, političke elite koje su hučkale na taj rat su postale multimilijarderi. Franjo Tuđman i njegova obitelj prije 90-ih su od vlasništva imali gaće koje su imali na sebi. Danas je to jedna od najimućnijih obitelji.